Kollox jinsab lest sabiex għall-ewwel darba fuq il-Fusos tal-Furjana jittela l-kunċert Lights Camera Malta b'kollaborazzjoni mal-akbar stazzjon tar-radju Ingliż BBC Radio 2. F'konferenza tal-aħbarijiet fuq il-Fusos tal-Furjana, il-producer ta' BBC Radio 2, Anthony Cherry, spjega kif dan il-kunċert ser tindaq mużika minn films u produzzjonijiet famużi li nħadmu f'Malta. Cherry sostna li Malta hija destinazzjoni ideali fl-industrija tal-films hekk kif fiha tella uħud mill-aqwa produzzjonijiet fosthom Da Vinci Code, Gladiator u Game of Thrones. The show we're bringing is because Malta is a major movie star in itself. So many movies were shot on Malta. Gladiator, of course, you know about. The Da Vinci Code was shot here. The television series Game of Thrones was shot here. Cherry kompla jispjega kif fil-kunċert tal-lejla takkumpanja l-mużika ser ikun hemm spettaklu tan-nar tal-ajru sinkronizzat mal-mużika dan fil-waqt li ma tonqos xi sorpriża. Fil-fatt f'konferenza tal-aħbarijiet ftit sigħat qabel il-bidu ta' dan il-kunċert, One News tkellem ma' Dominic Ferris, pjanist Ingliż li ser jakkumpanja l-orkestra fil-produzzjoni tal-mużika tal-films. Tonight is going to be a magical atmosphere to perform such epic cinematic scores in such a large space with so many people. So I'm very excited about that. Fil-waqt li faħħar il-ħidma kollettiva sabiex dawn il-kunċerti jittellaw b'suċċess, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi spjega kif dan l-avveniment se jixxandar fuq BBC Radio 2 u għaldaqstant ser tingħata prominenza lil Malta ma' miljuni ta' simmija fir-Renju Unit u madwar id-dinja. Dan ix-show se jkun show straordinarju għal Maltin ukoll u se jixxandar fuq Radio 2 ukoll tal-BBC li permezz tiegħu miljuni ta' nies se jsiru jafu aktar dwar Malta. Intant il-ħamis ser jittellaw ukoll kunċerti ieħor tal-artist rinomat Liam Gallagher, kunċert b'kollaborazzjoni mal-Air Malta u li dħul għal pubbliku se jkunu wkoll b'xejn. Dawn il-kunċerti huma parti minn kullana ta' attivitajiet li Visit Malta qed tħejjem matul is-sena kollha. Min hu interessat jattendi jista' jirreġistra fuq is-sit www.ticketarena.com.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.